Assalamualaikum, salam ni balon kewarih kaum syedara lingkang melabuh kuda pucungon gampung doa ni balon bersejahtera. Jak mesaho hai rakan mesaboh bare ke Bupati Aceh Barat tanyo pilih Tarmizi SP gonyo getanyo pe bek megese ta dukung bermehase duk kewaki anak muda Syed Fadel Citka mekri citka cocohan bimbang le kaserasi got ngon budi glelam hati ngon ulama gedua gebet sajan sabe ngon ulama gedua gebet sajan sabe pun di kampung yang ditunong to binegle Ro uku tangon di pasitongon pante Tame sapata dukung Tarmizi SP ke Bupati Aceh Barat Bera Gule Duta kalon bukti nyata gepelahe Oge mebocit ka betoi ate gare Rata gampong bang Tarmizi saware Roh uban daga petimang urang sakit Nyona pete yang meula Gop nyan gede jejak use Dumnan gejaga maruah Aceh Barat bek gop rele Jina tanya sapu pega Sapu kengon sapu pike Tarmizi tanya pelepah ke Bupati yang matanggi Kewaki anak muda Syed Fadel Citka mekri citka cocohan bimbang le kaserasi got ngon budi glelam hati ngon ulama gedua gebet sajan sabe ngon ulama gedua gebet sajan sabe pun di kampung yang ditunong to binegle Ro uku tangon di pasitongon pante Tame sapata dukung Tarmizi SP ke Bupati Aceh Barat Bera Gule Duta kalon bukti nyata gepelahe Oge mebocit ka betoi ate gare Rata gampong bang Tarmizi saware Roh uban daga petimang urang sakit Nyona pete yang meula Gop nyan gede jejak use Dumnan gejaga maruah Aceh Barat bek gop rele Jina tanya sapu pega Sapu kengon sapu pike Tarmizi tanya pelepah ke Bupati yang matanggi Hidup Tarmizi saya Hidup Tarmizi saya Sekali lagi Hidup